It is funded by SPI. I ming se Santa Cry I all Manipur Piman Association ke secretary ni do ngasi ko na lai am khong jaga ni lai si ain ki koi ba yam transgender ka mari lai na ba ain sing ki maram te i ba lai ka mani aduga wari si ga hai ba lai si da ko na mioi tara ki wari su yaw ki transgender sing ki aseng ko wari aduna masi ki lai se ko na khong ba ki maram si transgender ki law se lai na mi sing siam ne aware roi da ba to community maram to aware roi da ba ni na moi se tongan ba ma ni violence harassment discrimination and sabotages the family rejection tongan caution nam thing nei ba nam thadi ba the phubi ba sai bi ba like the social media da troll to ba adu duna huna sigi legal handbook se sigi si phongjo ba ki maram ni sigi sina khangri ba mayam do khangala kan da both trans so non trans so mase khanga boi de koina karamba mafam da karai da chatlaga sigumba incident am thokpa matam da violence am thokpa matam da transgender da karamai na mating pangani de transgender ba samang na su karam haina karamba ain sizina raga mako gi justice phangani habadu ki yamna marik chumna iraba booklet amane aduga masi booklet si all manipur biman association na chahi amma changna to research amagi makha da tholpa outcome ne aduga research ki akoi research team man lai je pawam thoi bi ai adai ti ke sinam naina akoi myam na pulaga to research ne aduga CBC support to bana Australia's Foundation aduga solidarity and action against HIV infection in India.